Twongeye kubaha ikaze ku makuru y'imikino in Pacific Sport Official, aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye avugwa hirya no hino yaba mu Rwanda ndetse no hanze no ku mugabane w'Uburayi. Duhere mu Rwanda turebere mu ikipe ya APR FC, aho amakuru arimo avugwa nuko APR yatangaje myugariro Ishimwe Abdul nk'umukinnyi wayo mushya kugeza muri 2028 mu gihe mukura Victory Sport itegereje umwanzuro w'ubujurire. Ntibagiye gukora subscribe niwe ugeze kuri channel bwa mbere kugira ngo ujye ubasha kumenya amakuru na updates zigiye zitandukanye zigezweho mu makuru y'imikino. Uyu mukinnyi wakuriye mu rerero rya APR FC akomeje guteza impaka zikomeye ku mpande zombe, kuko mukura Victory Sport ivuga ko ari umukinnyi wayo yaguze mu Ntare FC. Komisiyo y'amategeko n'imiyoborere mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda byagaragaje ko tariki ya 27 Mutarama 2026 Intare FC yandikiye mukura Victory Sport ibaruwa isesa amasezerano bagiranye tariki ya 6 Kanama 2025. Iyi komisiyo ivuga ko iyi kipe yihuye itubahirije amasezerano yagiranye na ngenzi yayo, ndetse igaragaza ko Intare FC isubiranye umukinnyi Ishimwe Abdul. Mukura Victory Sport yatanze ikirego muri Ferwafa isaba ko umukinnyi atandukurwa mu bakinnyi bayo, igaragaza ko ibyo bemeranyije n'Intare FC bamaze kubyubahiriza. Iyi kipe yambara umukara n'umuhondo yavuze ko tariki ya 29 Mutarama 2026 yishyuye igice cya mbere kingana na miliyoni 5, naho tariki ya 30 Mutarama kishyura miliyoni 5 yari yarasigaye. Iyi kipe yihuye iheruka kujurira icyemezo cya komisiyo ishinzwe amategeko n'imiyoborere muri Ferwafa, yavuze ko nta burenganzira imufiteho. Icyakora umwanzuro ntabwo uratangazwa. Ishimwe Abdul ni umwe mu bamyugariro beza bari muri shampiyona y'u Rwanda, aho yongereye kuri Nige na Clement Bimana Yunus na Nduwayo Alex. Reka twerekeze ku mugabane w'Uburayi, aho Cristiano Ronaldo ibye bikomeje kwibazwaho na benshi, cyane cyane ko hazaza Cristiano Ronaldo mu ikipe ya Al Nassr hakomeje kwibazwaho nyuma yuko yanze gukina umukino wayihuje na Al Riyad kubera kutishimira itoneshwa ry'amakipe bahanganye. Uyu mukinnyi uzuza imyaka 41 kuwa kane ntiyishimiye kubona ikigega cy'ishoramari rya Public Investment Fund gishyira imbaraga nyinshi mu kwiyubaka kw'amakipe ahanganye na Al Nassr ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi muri Mutarama. Al Nassr yasinyishije umukinnyi umwe gusa mu kwezi gushize, yinjiza Haidi Abdul Karima, nubwo umutoza Roger Gigas yifuzaga ko hagurwa abakinnyi benshi. Nyuma yo kutabyishimira agahitamo kudakina umukino wa Al Riyad kuwa mbere, ikinyamakuru Record cyo muri Portugal cyatangaje ko kuri ubu uyu mukinnyi ari gutekereza ku buryo yava muri Arabia Saudite. Bivuga ko uyu mukinnyi ufite ibigwi muri Real Madrid mu masezerano afite ubu harimo ku ikipe imushaka yakwishyura miliyoni 43 z'amapaundi. Cristiano Ronaldo yasinye amasezerano mashya mu mpeshyi ishize ubwo yongeraga imyaka 2. Kuri ubu hateganijwe kureba niba hari ikipe izagerageza kugura amasezerano ye ikamwegukana. Umushahara we nawo ushobora kuba umutwaro ku ikipe yamwifuza, aho kuri ubu ari we mukinnyi waruha guhembwa amafaranga menshi ku isi, akababona ibihumbi 488 by'amapaundi, hafi miliyoni 973 ku munsi z'amanyarwanda. Uyu rutayizamu watsinze ibitego 18 mu mikino 22 amaze gukina muri uyu mwaka w'imikino mu Kuboza, yagaragaje ko ashobora gusubira i Burayi. Yagize ati, urukundo rwanjye rw'umupira ruri hejuru kuko ndashaka gukomeza, ntibigomberaho nkina haba mu burasirazuba bwo hagati cyangwa i Burayi. Buri gihe nishimira gukina ruhago kandi ndashaka kubikomeza. Ngomba kuzagera kuri uwo mubare w'ibitego 1000 mu gihe ntagira imvune.
kuri ubu Ronaldo amaze gutsinda ibitego 960 kuva atangiye gukina nk'uwabigize umwuga. Reka nanjye mpinira hangaya amakuru, bashimire kuba mwadukurikiye kandi mudahwema gukunda ibiganiro byacu. Amakuru yacu nakagaruka, ntiwegere gukora subscribe na share cyangwa utange n'igitekerezo. Ese Cristiano Ronaldo ibitego 1000 azabigezaho? Imana ibarinde.